ebusham for aha Ghana 7TVGH. Message or like, comment, subscribe. Turn your notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. And then Meniaji because something that is long overdue has happened. I dare be an share in passe. Ebesi. And there see. And he said, one thing that has become very clear, extremely clear, I gonna need beer kind of creature in whom beer can naturally say. I buy a 2 year 2024. A mistake. Fun sopa. In sema NDC for catch ray. In sema mudi dada. I am a 2 sabano. Sorry. Ene ye say. Ni nana yen tronkwa. Anu kure bien. Esan say. Ye say. Na yen tronkwa. Nanu kure bien su ni muntino. Should say yen kopa. Nana kufa renota Mamudu Bawumia. Yeah. We have wronged them. Misjudged them. Said things that we're not supposed to say. Because the Bible says, yen share ye na yan kasati leadership. Especially the leadership, no. Yeah, there is any fata. But NDC for the intro Guyetima. When we see Nana Akufo-Addo, we say Oya Nebuchadnezzar. We see Bawumia, Nsema and say fata. Nayeka. And now NDC for Aba no yen say omuntimi persecute obia, prosecute obia. Omuntimi for bia kokot. Nsema amode kokot so mo reporter. Right? Sa edu bwa hin case nyina, omo reporter o court enya easy. Chema wontimi case omo reporter. Some of them say they omo free judges no, threaten omo say about judgments. So omo nim na omo ko pass judgment in favor of MPP nia. Matikra say MDC for be patch or say ebe ya se mu ma NDC MPP ni bia nkodem kra omo patcho che ma wuntumi nkwan de omo ma nkodem no omo timi aka kire omo supporters say at least omo timi achi ni babaku MPP ni baku. Yeah, that is how evil NDC is. Okay. Etiye mami bia all free Asante Maimo. Ababonte abekasa. And the kasa mono. Ade already start here and say opa. Nana Akufo-Addo. Ndota Mamudu Bawumia say fire born in chair. Yanyeni ye. Ye free education. Extended water. Drone delivery. Digitalization. Over 1 million jobs. NAPCO nina. But we didn't reward them well. We treated them like cast out. Anyeni. Me pesa me kasa bebre. We have to listen to this woman. Let's go and listen to her. But before the nebusian for Ipamucho. Mumboye for our studio project. Kitwa bianso na ba ne screen ase. Mumboye se na mo debia. Edamase. Yanko. Esa me ye na ntem na me hwe kitchen ho so. Yanko. Pa chawo me chia mu nyina na ewie yi ye de ni die kese ene chawo pa kese ye de fi ekoto koye Nyankopɔn ti asefo nanim de koye papa na Akufo-Addo ho se nana wona obaba womia fa ye mbone chaye wate o man Ghana nana o ma ye yi ompone a me ka ho bi nana nkoto dwegu fom fa chaye fisa ne ekoso ye hu bi da asofo Onyankopɔn asem ka asem bi o se emne no so a ode na temo be fi ni fie
na mo nkwasiafo yi saa na Bible frame asofo nkwasiafo Nyankopon ni se edifo nkwasiafo obefimo fa nenum efi saa da mo ye nyatwo na mo we nya mo ho asofo na edi a kire no mo de ye campaign na ya mo V8 na ye di bi wingam nom Kofi Oduro nom Alexete adanse se wonan ayenku bi ana wonan ayenku bi wo ho ntumi nante se uka so be match akọ Jubilee House Sanana Akufo-Addo ansan Duncan Williams umini musa potoro ukwenchi so boya hwe ye mespemu no me bia mo begya mo ortes beye abosum ortes ni so aka no ye giro Nyankopon ti asefo ni din ka se emra mo so emra mo maso enye no me enye musuo mfani mochi senya mo a ye wo ye besi ne ni ye hwa ne kwakurase akwama ye papa me nana nfu ye koko omde abobusu besi ne koko kuani bi anti ni suo seida Tigana sofo no bi na mo ye campaign de ma NDC se o mo mefo man no mo fa ye begina de ye gina no mo fa mo to board so na o mo fa mo to payroll so na ye ntete o man ni sika na mamuni na ban ni nye sika enfentue teachers nurses enye sika enfentue aya nananom ye papa no ye so wan koko ka me say asafo rade a wono obu ntentene na omu ntenchia no Ghana sofo no bi Onyankopon ontwia moka samusi ye ti social media ha kasa Amen. Oh, amen. Enti samu betu na mo bia ana mo ba akọ mo betu no onyame menye amna makom opepepe na monim na mo chiso ye ho Nyankopon ye ne sa mamo na mo chi asere monim mu ase mo ye nkwasiafo Enyeho. Ghana sofo mabo bodam Ghana sofo bi na wie me gina ha ka cham se Ghana sofo bi mu ye ge ye de mutunum asofo na mu share Nana Akufo-Addo oh my darling Nana Kuti thank you mu share Nana Akufo-Addo ahoroba eku papa hfi ye campaign wo masori de ma do mahama o wudi ni benfo bronsam no mu mogye a wo bi di nanim koboa ne kekese be ye me vice na ye hu ye na nipa na wu no bedi ye na wo ye incompetent ye jimi fo ye kwasiam paninti wo sankofo bi bedi na chi na NDC fo hu so ye kwasiam pani enti wo mu fa na nkobiom na ono so papa mi sa papa no may you rest in peace ye hu ye tim na ono so wu no awie Ghana sofo amu mobo chenku kwodi John Mahama echi ye campaign man no na mu bi kura mo sanka so Nyankopon se wo na koma penti so no me say onyame onchia muka Enyeho. na ye ka kire mo se mo nyina mo ye game mu di mutunum ye di mutunum yes mo ye tunum difo Ghana sofo nyina mobo chenku a mo di Nana Akufo-Addo ani se wo soro ni asase ti ase na mo se Nana Akufo-Addo de ne generation mo ye ge ya ade atom enu ti Ghana fo tie mu ya maame no ye nua ma ye kasa kire mo se munya yo na mo nsoma Awurade mo Nyankopon makoma mu mo de nyina mu nyina mu na mo yonko se mo ho na yi na tire wo Kristo mu na ye ka kire mo so mu ntie no mo di wo mo bre wo mo hia wo mo bro if it's a Ghana for the yedo Christo, ye nimsa ye wo hawa ye benyame fia, ya kuma beto ye yem, se ni si o ti yenya, ye benyame fia ye benya rechiche, and ultimo take advantage, dada woman, can some cha woman, Emma woman bufu ya, binom kwad woman say, me de men sebe to abamba NDC den kame twache nti me nkoto aba me se Ghana so for mu di sa abone no Onyankopon twia muka ye ka che bo ye se mu ye gay ye di mutumu onyame twia muka wo ton na mu nyina la muka se mu makremoni medi na fe ni ye ho because na mu adwen nyina se Dr. Ba bill no beba be sign mu nya mutunu mu ni biom onyame ehum anim guasefo gay fo asofo nkwasiafo imasho mami fancy ha
na I know. me yade nti maestro si me pacho me sampas me da munyina ase na me da ase me se mudi mutrum o Ghana asofo mudi mutrum mu ye gay ye di mutrum asiafo Be fu pa kwasiafo de kwasiafo sofo kwasiafo kwa Tria. Ansana NDC beti mama power muno na ye MPP ni mu na ntokwasi we sementu biem we sisei enti niama we na AC no kasa kire se unua nya kura na oye unua na yesu ukro mpete edi unama ebi yadai ebi ka enti me kisra mo sa propaganda na NDC for da bia ya meka no NDC for omeba power tro na etro na omode ba power enti ye na yenso yesi NPP for na yenso no da bia ye din a moba media no so no be ka omadwen omoba media so no be twa tro omoba yesi propaganda yesi na ye ka no na do danko akofo ado ene ba omia nyankopon na da sa niema we nyina di obi wo power a o rulu ntokwa sie mu gina asimpie so ka kire se nya ntokwa bia na ntokwa na ayekoso no enye Ghana na wefo na anya ntokwa nti no ntokwa na enya sunsuaso boni bia ewo Ghana ye mamu mu de nura ya mu de ba ya botimi anya chawo aka sai ye de na aba ne de ntokwa na ayekoso ne benya sunsuaso ewo ye ya mamu no nti mesira ma MPP fo we nyankopon na eto nsuo egu na nado ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omo 8 years omo betwa ye ho ye beka no kura first 4 years for Akufo-Addo Yahoo crisis bia first 4 years you talk about first 4 years Akufo-Addo be bia perfect the second 4 years na crisis na start say you know na e ma say ABT MPP ni amen to aba na NDC for so the jandam na mu na omo hwia mo na koko ye ba mu sei but empire me ba ne di kakra me waka ne say me sra mo MPP for mo me nya se me to aba na we akoye the base na we the base o the hwan o mo bi sa yi ala nchemante se okote ne party ko wie ne say enti ye kra no anytime ni party tiri o MPP mu e be free party no eno kra ne wi ni power enti se de o mo the base o mo hwan o omo den o emu ya bam but dear metimi aka ne se moma ye MPP fo unim se o ye MPP ni a sori waka na ye adwumaden ma MPP no na se omo jandam ne de da bia omo de baba se omo de ba ne ye din so da bia omo de babu nkama faye so because we have adwuma 2020 8 years for Akufo-Addo and Bawumia resume adwuma omo ye na da bia me kam se Dr. Kwame Nkrumah kura ma esa adwuma no ada is fact but ye mpanyimfo na antimi am sele nana adodanko Akufo-Addo ne Bawumia adwuma na ombe ye no omo ye pese me kumnya na mafia game ana ombe ball party no eti bi srem sa mafia game no ene kuye MPP fo NDC fo ne ntimi nkwa kansie enwi ni ye da emre kwan ya party no tete anim ebi si da eti ya srem nka bomu ana no kure because they said the economy young people for one boy ma ye Ghana nyina na eboye ma nti madawro ma na pe ne de omo ye den aka na pe omo ye den 2028 Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ba be president e wo Ghana skakra me kan no me da se o mi tie me so me adwuma mu timi nkasa pi